Thini wa muka tukunikile kila kimathanguni ni thangu ya The Standard ni thangu ya Daily Nation nye nitawa Robert Mtuko na tuyambia ni thangu ya The Standard wala manengetwe uito thini wa page jambe ni mauvo maeletie ugo na kila kinaende iye thini wa uthosia wa shares sia kampuni wa mauta va Kenya kana Kenya Pipeline na indi vala mauvo maumbukie kana serikali ya Kenya kwisila muvea wa kinandu inatho uye kilungu cha miongo 35 yulwa ya miongo 35 yulwa ya na kana 35% ya shares hizo cia Kenya Pipeline mivingi yake serikali yatho wa kilungu cha miongo na ndono kenda kana 40.99%. Mauvola masani sie ni kumanakana serikali ya nthi ya Uganda kwisila muvea wa mauta unatho uye kilungu cha miongo eli ndono imwe itano kana 20.15%. Anwala matho wasia mauta va Kenya kana Kenyan retail matho wa kilungu cha 2.56 kana ile ndono itano thanthatu lwa yana mivengi ya uthosia wa mauta ya wa 0.04%. Athukumi ma muveo wa KPC kana Kenya Pipeline Company matho wa kilungu cha 0.06% na atandithia ingi makuma nthi cia nza matho wa kilungu cha 0.02%. Mauvo ala maende nthini wa page ya kana. Tuithi nthini wa page ya keli mauvo ala manengetwe uitwe mauvo macheva undumisi kauta thiende na kumeta itina wa kwitha inaisie endwamo kumana na mbua mbingi ila inakusiwe isioni kwa thukanio cia nthi ya Kenya ukono munene wikwatikana kaunti ya Ilovi na indi andu aingi metwika kana no maende na uthio kanyumbani cia kusuvia miaku kumantha endwamo itina wa kwitha indi matesi vala mai kwa mithenya kauta kumanwa na mbua isu. Thini wa page ya karatu ni bauvo mease kana amuma Kenya ni maendie kotini kuleana na itambia ya NTSA ya kwithiwa maikuna a Kenya vaini wa vau kwa vau na indi ikwanithi twaiwe kotini munene vala mukenya umwe kwesitwa Kennedy Maingi Mutwiri uno weta kana kuni wathuthukanu na akisia Kenya nundu wa kwitha mateleva ala matulameo mayithi wa mainengwa mwanya wa kwitetea kini nayo serikali ya siaki no kithiiwe ni kana kusiia wingi wa mbanga ila siendeye na kuongeleka. Director wa NTSA Nation Kodiwa ya sekana kamera ila menasio nisithi wa itethesia the one we sembete muno kana ni watulameo ya leluni kamera isu sithi wa itona kunengane na hindi kati wa vaini ula Kenya meithwa maikunwa vau kwa vau ni vamwe na ethiwa nwitha ugitukite speed ya 10 na kilomita 16 ngina miongo eli cia kwesa ila wailite itha utwaite ngali ya kuvalota vitwe isu ni vaini wa ngili 10 na ethiwa kilomita 11 ngina 15 kwesa witha utona ukunwa vaini wa ngili 3. Wethiwa uitwa ngali yaku kana mota yaku vala batailite kana kwa pavement wethiwa utona kunwa vaini wa ngili 5 na etha ni weka obstruction kana wasiia ngali kana andu vala mailite kwisila na ngali yaku kana na mota yaku ni vaini wa ngili 10 na indi ethiwa ni weka mbanga leluni na ewa makwikia kalaka indoka life saver kailite kwikiwa ila wakwata mbanga withiwa utona ukunwa vaini wa ngili 3 vau kwa vau na indi ethani waungamwa ni musikali wikite uniform na ewa makuungama witha utona ukunwa vaini wa ngili 5 na indi amendete kotini wonleile wiungamia chu ona kawi kwani yu no thiendeye na ukunikelwa. Thini wa page ya kana ni mawalani na unengelia me page ya mbe na indi mauvo ama eletie undu Uganda inavikie na ukwata shares cia kilungu cha 20.15% cha shares ila inathowa kwa kampuni kana cia kampuni wa Kenya Pipeline na indi kindu kila kiokiletia mokulio maingi niki Uganda inewe kilungu kinene vete na wasisia Kenya retail shareholders mena 2.56%, athukumi ma KPC mena 0.06%,
investors ya langi mataumite Africa imeloni wasua mena 0.02%. Oil marketing companies ila sieva Kenya sina 0.014%. Ila ingesi ya kuma ile mbetani ya Africa imeloni wasua sina 1.07%. Ikulio naneji niki Uganda inaingiwa 20.15%. Ni mubango wiba utona kwitha katikati wa President William Ruto na President Yoweri Museveni na hindi nicho chende na ukilia mokolyo uteti niwe dho likilwe udhosiani wa shares izu cia Kenya Pipeline. Dini wa page ya katano ni mauvomi asekana yunguzo nisio nito na ukusiwa vaya mbungeni itina wakwitha Azimio inekia mawaliuku na kumvetanga Junet Mohamed kuma utongo ini wa Azimio balona kwatie na indi ni kwitha ni wa mutongo iwala ingi bungeni betwekana ni batoneka Azimio ikasukumia abetangwe lakini betwekana nziela inatumikie kusenzia utongo wa Azimio ndone ati ya mea obalama na mosie muyumbe wa Suba South Karoli Omondi kukwatilia mwana wa Junet Mohamed. Azimio ni kusukumia na mawaliuku mahivikia kwiki kabaya mbungeni nitisa kuona Junet Mohamed haibetangwa mwana ni usua mutongo wa ala anini tia laingi mutongo wa ala anini mbungeni kana meka kubindi akiende yenundu ivinda yangi odhala atuthi unyuvanini munene mwakani tuendete. Tuisonga nambe dhini wa page ya kenda ni mauvoma koneti agenda 10 ila siaimwe wanone la wekiwe ni President William Ruto na murutia Raila Odinga na hindi kumudhunya ni wa iyo President nukomanie na yumbe masia maisi ele asakwe na olote kumachamani cha UDA na ODM mbunge nene ondumwe na ya Senate kuna nisi abala maundu ama vikite na hindi maende na kwa sekana maundu amwe ni meani we alama ilite ovetukidwa na hindi kwa mudhunyani wa iyo President ni waisi kanani mekuikithia andola makonikite ni maandamano vandhi ya Kenya ni mavikia kuevwa tutavikite mwaini wa Thandatu na hindi kwa ivinda yambevyo newonekie mondo mwa yokela na kulikelela oneni wa President ayenda umina oneni wake na tiungi ni governor wa county ya Embu Cecil Barire ulani mwene kivila wa chama cha UDA na hindi kila ukolilie ni kana livotila manengi omudhunyani wa iyo ndinenete maundu ma 2/3 gender rule kana ulawe ananu mwea wawe ananu amevai na hindi President adato mwelese kana kiukindi wa livoti isu lakini Barire yase keivo ayenda President abikie na kukinenea na hindi ni maseo visienza mele kuidhiwa idhiana kichonde kwikide kana ichiani ya bala mongelilwe ivinda ya mithe na miongo Thandatu aindi livoti yailite kuyaniwa kana mwiwa no yailite kuyaniwa maundu onthe 10 tuvikia matuku monza ma mwai wa karatu mwakani huu kindu kila kitanevikia kuyaniwa. Ondeni wa page ya kenda ni mauvo makonetie mutongo iwala nini chamane cha kana munini wa mutongo iwa chama cha ODM deputy party leader Geoffrey Ososi na hindi kumudhunyani wa iyo ni weleisye kila chaviki mwiwa nola wahaviki twe katikati wa UDA na ODM yasya kana UDA yenda medhiwe na coalition agreement lakini Raila alea asekana kila mailete kwitha nacho ni mwiwano wa undu ene ndime ubikia ukwata aki na undu livoti ya nadi kwa ene ubikia kuyaniwa no mayaiwa na kuthukumana kwa bamwe na hindi yaweta kanaba wibo ba lotilwe alama ilite otongwa ya kiu evo governor wa Kisumu Anyang' Nyong'o mwandiki wa chama cha ODM lona kuthuiwe Edwin Sifuna governor wa Homa Bay hula kwa yuni wa mwene kivila wa chama cha ODM Gladys Wanga executive director wa ODM Oduor Ogwen na Paul Mwangi ula ni wakili na hindi ni mama ima seobie ondo 10 point agenda siedha asilie na mabiki ya kuigwa na
na metikilana kana kiuni chailite kuyaniwa twivika matuku monza mamwe wa karatu mwakani ukinu kila indikitavi ya kwogu kuyanana osoti nekana sindu ila atongo ya muma ODM meunena tisi ya uo kiu kiya ithiwa kana mayaiwa na kuthukuma kiuteti UDA na ODM. Thini wa page ya 10 ni mauvo makumacha maeleti undu musiomwe wa isi andu thanthatu kati wa andu 15 lama na isi thayo kwi utuku kisioni cha mihu kuya Webuye East ni tina wa kwitha manase mbieleloni petuya kana abe andu elima na imane kambanga na mathi mombe ni abau na andu elima mota mana imane kambanga na andu amathi kuombeania baunziani bala banayekikia mbanga esu ya mota na indi petuya kana nebo iloli mwe na isinzia na yoka ya makina na kutia andu 15 matena mathayo nange 31 maende na ukwata uiti sivitali na indi una ukanyo kwa Kenya la methitwa na mituo ya kwekikambanga maithi kuswania lelo ni baitha abe wailu nondu inondo kwika bau wailite kwathukia alama konetu na kiu makavikia na kuthukuma na indi no kia kisewe mwana kialama isie ndo asumo 15 musiusu wa isia ndo thanthatu savali umwe na indi gasuma kwatie maumise na moto mendea kuvoa kwa metoke katuni ka umondika The Standard kendini wa page ya 12 na indi ni kelesia mbua ile inauye mbingi kana floods na indi keki itwe kibendela cha Kenya chambatitwe nusu na mote wa kibendela uthinikitwa kiwoni kuonania floods ina ikaandikwa in memory of the floods victims, yani kulilikana alama na isi ya mathayo ndini wa kiwichu na alama kwatio kono munene na indi ni kindu cha kumacha kuona kilevi nda kwa uwa muno kwithiwa na mafuriko na mbua ithela ithi ne yusa ukaingi na ithia tuteyumbanetie kukitana na kiwu kingi na indi ni kindu cha kusania ila kikusikosiwe musini wa ilovi ene nthi maitalania wasio nangi mayasya endwa mo tuithi nthini wa ithangu ya Daily Nation mauvu ala manengetwe uoito nthini wa page ya mbe ni mauvu asuma konetie NTSA kwambia ukuna Akenya vaini wa bau kwa bau ila makwatikana na mavitio maleluni na indi nivo amwe ma Akenya maendie kotini kuleana na kiu mayasekana Akenya maithi wa mainengwa mwanya wa kwitetea ila makwatikana na ivitio mayasekana ndwa ili toku na mondo vaini na ndunamba kumwithukisya ukamana kana ina mavitio na indi Akenya ngi mayasekana mena wia nivatoneka kamera isu siye kwekiwa imwe iketha ite uthukumanesa kana ikatumika nai ni kana kuumisya Akenya Ovong manengetwe wito na visa wiki twaba ni wa President William Ruto muthenya ni wa iyo akomanite na tongo ima alawasa kuwe na olote chamani cha UDA na ODM kunanisya maundu makonetie mwigwano kati wa siama ile na indi balabe otuya kana imanena ni siengwatanio yo kwelekela unyivani wa mwaka wa 2020 na muonza na masyo byanzama ya ndo nyanya ila ikwitha ithinikia mwigwano su mbe wa enene kumanithwa kila megwanie indi ningi ni manena ni ise yolwa kuyanisya agenda 10 ila sia mwigwano ni wa Raila Odinga murutia na President William Ruto na balame wetakana President umbolile kana serikali ni bathete kimanza cha bilioni ile kuibandwala makonekete ni maandamano alama kusiwe miakani ya bau itina Pindi ni wa page ya keli ni bobe mavua suma NTSA ni wa maende yete na indi atwa ima matatu operators miyasekana ba ina public participation maya kulwa mawoni yolwa isambia yu ya kwitha maikunwa baine baukwa bau ange mayasekana enende maina yamba umamithwa yolwa mea kana civic education mayese ni chao kila kindi ni wa mea soon inge mayasekana baine sie yolo muno isu sietha ikunwa enende baukwa bau na kila kingi mayasekana ni batoneka mitambo isu ika imwe ka mauthu kumondu bailite na mwene ndia yesa ukono baini
ona nomba kana ngali yake yungamite onomba kana yungamite nza kwake ayona kwata message ya kana ni wakwatikana ne vityo na indi kiunicho kiukiwa mitambo hii sautumika kwanzia ila ya ilite na indi asu amuma mawoni alama ende na kokelwa ni ya Kenya kukonia itambia yu ndini wa page ya karatoni wawe mavu asini na unengelelia mando 15 alama na atiwe ni thayu kuya wembuye itina wakwitha manesi ilwa yulu ni iloli thandatu mema kuma musi umwe ndini wa page ya karatoni mavu wangi manengetwa wito ni mavu measekana yu mbunge ni itikilanile na serikali kuthosia shares ya kampuni wa Safaricom bala serikali ibangite kuthosia kilungu cha 15 lwayana na kukwata kimanza cha bilioni maana eli miongo ina na inya ndini wa page ya kana ni vobe mavu asima connect bilioni swile sia kuiba nthi alama konikite ni maandamano kana kuna mauga ni serikali miakani inavwitina kuyanana na mwiwano la wekiwe ni muruti ya Raila Odinga na President William Ruto. Ndini wa page ya katano ni mavu measekana Aga Khan ni matangasi kuthosia shares sio the 100% sia kampuni wa Nation Media Group unani wose basia ithanguji na indi withowa kwa kampuni wa Taarifa Limited kumanthi ya Tanzania kana ila ni wa mwene ndio umwe wa nthi ya Tanzania kwesitwa Rostam Aziz kwa une wonu itha aitho wa shares sio nthe sia Nation Media Group na Aga Khan maivikia na kwivetanga ndini wa page ya thandatu ni mauvo makoneti chathi kila kitwa iwe ni muvea wa koti na indi ki cha kulilikana ula wa musilimu makwani kotini wa yolovyo kana Supreme Court Murtia Mohamed Ibrahim na indi ni chathi kita wacha kuvinga file kana closing file yake ni kana kumina kumulilikana uthukomi wake ndini wa muvea wa koti na maundu meki wathukanio ala waminie kwika kwa uni chathi kila kitongwewe ni musili munene wa makwani Martha Koome na ili betuika kana ni chathi kikawa kwa asilima makwani ondumwe na maadvocate ma kiwango cha yolo kana tima makwani ala me kiwangoni cha yolo ndini wa page ya Mwonza ni mauvo makoneti ngusani sila siendeye katikati wa chama chako cha mabata maalimu cha KUPPET na SHA na indi walamini samuveani wa uiti hade ndwale ukomanie na atongoi ma KUPPET nikana kunena nesia ki alimu mailea kulika ungua warani wa SHA maiwete kana ndo mathinikia kwanzia ila ya ilite ndini wa page ya 10 ni mauvo mailetie undu andu amwe la maende na kwaka nyumba maende na uchangia mafriko kwithi wa maikosi wa isione siko lokanio bebisa weba lelo ni wa sai ulawe industrial area musini wa Ilovi wina nyondo usu eteki wo kikakuwa kiko kingi na indi betuka kana andu ingela miaka nomba miaka nziani sia kwisela kiwu wa mama kaka mbosini na kubinga ni sekiwu ukethia kibandu kitona kwisela na indi betuka kana kini cho kimwe kiuchangia kwithiwa na kiwu kingela kwa uano ndu kiwu kiu keinanzia sia kwisila na indi mavo macheva ni kana yu ando miongo na kenda ni maikithitwe kwitha matietwe ni thayo kumanwa na mbua isumbingi na misie mbe wa ngilili na mana thanthatu kutiwa itenda mawikalo kumanwa na mbua isu na tuime kulelia katuni ka Daily Nation ka muthenyani wa umundi kendini wa page ya 19 na indi kakonetie atongoi maazimio alama yakonete kando na alama likitenga likoni ya UDA na indi bakonetwe mondo mwe akwete kalaka inoka utlaneki kandikitwe UDA kandikitwe the grass is greener here kanaba neki ye green mononga lekwe ngibe na wiyo wanitie na indi miasia there is some grass in Azimio na kwetha neki yone nini
miasia yobo na indi ni kila kiende yete ya mwani make lile mali kile kwa UDA ange mio kwazi mio mayasi azimio yobo na mayasi yo na vina Ulaya tuyena gwo nigwo zone tukuona azimio yende ya gina kubika unyubanini wa mwaka wa ngilili miongweli na muonza ulani mwaka tuende tetalitie o mwaka umwe na mi ya kutala na indi kijo kimathangu nikokoni cha umundi ikwatie ithangu ilo kwenda nikana wisome kwa uliku katika mbuthusi ukite nithiwa nditondelela na ni maituke koni cha umundi rinanisia yulwa kuthima muthanga muondane kwa kuyo nikiwaili to thima muthanga nchaukitha kiendeka uthima hata wosa sample cia uthima hata na wathima ni chaukila kiende ya ninsika yone cia kwikithia kana wakwata ngitha ila yailite ndukathibasa ituciokethete.